krajnje molitbe. Urda, molim te, može poslije kolaboraciju, nemoj da prilaze sad svi. Pustite ih da sede, pustite ih da nema da treba da stavimo. Neka večno slava nam jedinstvenu armiju okupljeno oko zajedničkog cilja. Stvaranja jake i perspektivne Vojvodine. Vojvodina ima još jednom dokazao da poštuje tradiciju i generacije koje su pisale bogatu istoriju fudbalskog kluba Vojvodina i svim ljudima kojima je Vojvodina u srcu. Zalagao se za fair play, jednakost i dao značajan doprinos